Praise the Lord, friends. Kaitor lobjakthang. Bible no bahai ke properly interpret khlainai. Hayake Bible no bahai ke properly sukrupgwi, bujiwi, bujogwi manai. Abo to challenges no tongo. Phiyaba o video o bahai ke Bible no properly interpret khlainai. Sukrupgwi bahai ke bujognai. O technique norok bahai ang tini o video ko share khlainai. Khaklayo o video norok ni bagi belai ke helpful anggan hnai. Amoni bagi no puila no norok no ang sana muchungo jodi no o channel no norok subscribe klaya kongke o channel no subscribe klai redi tangi hinke mo hai helpful video future robo upload klai saknai faidi hinke o video no chenglayana Bible no properly interpret klainani hayake Bible no kaham ke sukrupgwi bujokna hangke niji se bujina nangkan saisung se bujina nangrao haida amoni bagi o video o kaisa belai ke important basic point Bible no bahai ke interpret khlainai abo no norok bai share khlainai one and most important basic point to interpret the Bible no kaham ke sukrupgwi bujiwi bujokna ni hingke kaisa no nango abo hingke context is the king context simi ya Bible no sukrupgwi bujiwi bujokna ni obo kaisa point ang tini norok no o video o share khlainai context ni tui simi context hingke tamo context o koekta criteria tongo abono sung follow khlaina nango jodi no abono sung bujikha hingke Bible ni passages no bo sung bujinani klai ngui thangta hingke context o tamo tong context o hingke ang 3 point share khlainai norok no abo hingke most important first hingke author's intention author ni intention je Bible sinai ni intention tamo tai kaisa hingke immediate context tamo tai kaisa hangke cultural and historical background author's intention abo hangke tamo amo hangke rom di Bible hangke 2026 o srijago abuya Bible hangke belai ke kesam bijab abo hangke more than 2000 years ago romui srijakmani abo ke New Testament phiyaba Old Testament hangke more than 3500 years ago a jorao srijakmase abono se sing 2026 tabuk abono poriwi bujiwi sini laibo apply khlaitong amoni bagino puila Bible no bujina hangke author's intention no bujina nango first point author's intention tamo jefru Bible khoroksa borok suyo Matthew Mark Luke John phono suyo bini audience tongo bo sabono sui a audience tongo amon bagi a audience rongni problem a audience rogni problem tamo ngitong situation tamo ngitong tai bo purpose no romui author sui abo hngke author's intention tabu rom di bini audience Jews phunung mano Gentiles phunung mano Gentiles rok no bahai ke bujokna nang Jews rok no bahai ke bujokna nang abo authors rok hangke saimano amon bagino author's intention no sung bujina nang author's intention hayaki bini purpose audience sabo purpose tamo abono bujike sungka hamke Bible passages no bujimane second point immediate context bo belai khen nango passages no bujina nei bagi kaisa rom di passages verse no sungsimi sungpori wisimi nailaitika o tawrom di Paul bo bini letter ro suyo buri rok worship lilar ketongdi tai kaisa letter robo suyo Kaitor ni buskango hangke Jews buya Gentiles buya selabuya buri buya hangke a bini letter no kainui no contradict klaitongo contradict klayu bolte sing directly bujina thangke contradict ngitongo phiyaba bini context no wansukna thangke bo hangke kaisa motha Corinthian no sikya tai kaisa motha Timothy no sikya Ephesus hangke motha alka no suitongo condition aro juda ngitongo tai borok bo juda audience bo juda amoni bagino o context no bujikhe Bible verse no simi singrom ke buji mayang naita amon bagino context no bujina nang hangke context no bujina nang bu hangke immediate context sing saimana nang buskango tamo sagraka hayake aboni yagulo uklugo bo conclusion no tamo saka a kaini no bujina nango
hayake a kaini ni bisingo bo buji angi tongke at full chapter no sung porina nang immediate context jodi no full chapter no porike mungsa ya mungsa aro message tongnai a message ni bisingo no of verse no srija kata inka amtike no sung a passage no buji hui manta immediate context verse kaisa bai no meaning obono meaning hanita wan suti phiyaba passage no porina nangnai aboni buskango bars rong no porina nangnai ukluk ni bars bo porina nangnai immediate context no porina nang amtike porike se sung audience sabo hayake message tamo theological themes tamo aro kaham ke buji hui manaita amono no immediate context tai kaisa hanke cultural and historical background Bible hanke cultural and historical background of sejago bini times of sejago do from the tabuk 2026 Bible sejagmani 2000 bosor sekang no sejaka does not means that 2026 by 2000 ni sekango seimani aje jora miliwan hane agini jorao buri rok lekha pora krui pori maya pori nani bagi sans maya tabuk hanke buri rok se pori nani sans bomano competition chela Bible rui tong mano amon bagui jora hanke solaya jora hanke solaya amoni bagui no context hanke different tabuk rom de bobini jora wo Paul sika buri rok lilar khetong di does not means that 2026 of Paul je seimani a jora wo seimani girja wo buri rok lilar khetong nani akogya tangi hanke bini jora by tabuk ni jora pher layo amon bagui no bini jora ni tradition practice custom rok a jorawo a jorawo a custom tradition practice ni bagui bo a jorano musang ruwi phorongna ni bagui amtike seika phiyaba 2026 o bo jodino seina thangke kunu dino buri rok 400 lilar khe tongdi hayake buri rok worship bokrok thubui kabar rui faidi henai saklako tangai hinge bini jora bai tabungni jora belai ke fair lai amon bagi cultural traditional practice no bo sung Bible ni cultural background no saimake sung a Bible ni history no saimanta history no saimani saiman kheno sung bini practice ni jora bo amtui ba abo ma phorongka tai tabungni jora le amtui ba sung amtui no serengui mano tai kaisa sung tamo serengman hangke bini tradition no serengnani bagui sung tabuk serengui maya 2026 so phiyaba sung tamo serengui man hangke Kaitor ni message a jorao bo tamo Kaitor message tabuk ni a jorani message tabugo bo sung phonangui daman a message no naiman amoni bagui no context tamo important hangke author's intention kaisa belai ke important part play klayo immediate context kaisa belai ke important part klayo tai kaisa hangke cultural and historical background bongni practice bongni custom bongni tradition rok abo rong no sung kaham ke buji mangke Bible no sung buji nai Bible no buji mani yagulo message bo aro fainai tai theological themes fainai sung abo no naharui a message no sini contemporary world 2026 o sung bahai ke thepaiman abo no sung use klaimanta phiyaba tradition custom no ke sung practice klaimaya azorani tangi hingke tabuk 2026 azorawo hingke like 100 hayake 56 AD amti haisi a tradition by tabungni tradition belai ke fair lai amon bagui jora jorao Bible wo bo sung bujimaya angma karon hingke cultural and historical background no bujia hingke Bible no sung bujia angni manta amon bagui no Bible no properly interpret klaina hangke sung context bujina nango abo hangke author's intention bujina nango immediate context bujina nango tai cultural and historical background bujina nango kango kha khlayo o video norok ni bagi belai ke helpful ungkhana hanai tai jodi no norok o video wo bo bujimai hangke comment bo comment khlaimano ang buji sugya ko anu tai kisa sana nangko tai ang bujina nangko hanai comment khlai saimanta nongni ichha ke comment box o comment khlaiman phiyaba haino hai ang sanamu sungo Bible properly interpret khlainani bagui context simia taibo point tongkho phiyaba
context is the main basic important point to interpret the Bible. Bible no kaham ke sukrubgwi bujiwi bujoknani context no bujinana. Khaklayo o video no ni bagi helpful unkhana hanai. Jodi no mo haitai bo helpful video future ro no rok naina muchungtwi tongke o channel no subscribe khlai redi tangi hinke mo hai helpful video o channel no upload khlai saknai. Faide hinke tini ni bagi asuk nong sinai jotono no hambai Kaitor lobjak thung.